Merħba bikom fir-raħal tal-patata li jinserta wkoll ir-raħal ta' familti, ir-raħal tiegħi, u allura il-merħba hija doppja. Ikolli ngħid ma nafx għadx rajt daqshekk ħbieb fil-Qrendi kollha f'daqqa. Jien il-familja ta' missieri minn hawn u noqgħod faċċata tal-iskola u naħseb qatt ma il-qajt daqshekk ħbieb kollha f'daqqa fir-raħal. Allura inħossni f'kumpanija tajba u id-dar fl-istess ħin. U naħseb l-aħħar darba li rajt daqshekk poeti fil-Qrendi kienet milli niftakar jien f'Jannar tas-sena l-oħra kienu ġew żewġ poeti Friżjani, Janek Xpolstra u Hajnja Pilarides, li flimkien ma' Rita Saliba u Adrian Grima kienu taw workshops tal-poezija fl-iskola primarja u dakinhar it-tfal ta' żewġ klassijiet saru poeti wkoll. U allura fit-triq tiegħi stess dakinhar kien hemm mal-40 poeta. Ħaġa li ma nafx għax terġa' issir tant poeti fit-triq tiegħi. Tifkira ħelwa ħafna. Jiena qattajt l-aħħar 3 xhur barra u jumejn ilu kif wasalt l-ajruport kelli sorpriża ħelwa għax jienu nistenna l-bagalja bħalissa fis-sala tal-ġbir tal-bagalji fuq l-ispeċi ta' ħajt falz li hemm li jifred dik is-sala mill-parti ta' barra tal-arrivals. Bħalissa hemm wirja ta' elementi tal-kultura Maltija kontemporanja. U fost affarijiet oħra, hemm biċċa minn novella ta' Claire Azzopardi miktuba b'idejn u hemm ukoll silta minn poeżija ta' Adrian Grima dwar il-patata, poeżija li jisimha Rosemary in Blood u li tibda patata mingħajr klin, isa ħin mingħajr bnedmin. Daw iż-żewġ siltijiet letterarji laqgħuni kif eżatt kif inżilt fl-ajruport. U bejn dik is-sorpriża u s-serata tal-lejla personalment hija kombinazzjoni partikolarment oħla mis-soltu. Il-ħlewwa tal-patata Maltija hija magħrufa mhux biss fostna, iżda wkoll kif tafu lilin minn xtutna. Jew biex inkunu iktar preċiżi, il-patata Maltija u Olandiża, jew biex inkunu saħansitra iktar preċiżi, il-patata Maltija u Friżjana. Il-ħamrija Maltija u n-nebbieta tal-patata tal-Friżja ilhom jalfu l-xulxin minn nofs is-seklu 19. Minn kull nebbieta jew mamma tal-patata Friżjana li tasal Malta għal-ħabta ta' Ottubru, fl-eliqi tal-Qrendi, per eżempju fl-inħawi ta' Ħallew li jinsabu in-naħa l-oħra tal-bypass, f'Ħażabbar u firħula oħra, minn kull mamma jikbru bejn 8 u 12 patata fl-eliqi Maltin. U fil-bidu tar-rebbija, il-parti l-kbira mill-patata maħsuda, il-Qrendi u naħat oħra, tintbagħat lura lejn it-Tramuntana, lejn il-Ġermanja u lejn l-Olanda. Fejn kienet u għadha ferm apprezzata dik li Pablo Neruda f'poeżija minnhom lode lill-patata isejħilha l-istoffa ħelwa tal-patata. 4 snin ilu, Frauke de Jong, li qiegħda magħna llum, organizzatriċi kulturali u bidwija, ġitilha idea mill-oħla. Jiġifieri li dan l-iskambju agrikolu bejn il-Friżja u Malta jiġi iċċelebrat permezz tad-dialogu bejn il-poeti kontemporanji taż-żewġ artijiet u taż-żewġ ilsna, il-Malti u l-Friżjan. Permezz ta' kitba, ta' qari u ta' attivitajiet ma' tfal
tal-iskola primarja fiż-żewġ artijiet. Bisħab mal-fondazzjonijiet tal-Bliet Kapitali tal-Kultura, Leeuwarden u Valletta 2018, Frauke ħolqod il-proġett Potatoes Go Wild li fil-programm kulturali ta' Valletta 2018 huwa mniżżel bl-isem Poetry in Potato Bags. Bekk iż-żewġ ilsna li iduqu u jieklu mill-istess patata saru jaqraw ukoll il-poeżiji ta' xulxin imnebħa mill-ħlewa tal-patata. F'kull sena ta' dan il-proġett, Poetry in Potato Bags, jintbagħtu 10 poeżiji Friżjani mal-ixkejjer tan-nibbieta jew tal-mammi li jisalpaw lejn Malta. U imbagħad, bħala parti minn dan l-iskambju, mal-madwar 10,000 xkora tal-patata lesta maħsuda li jintbagħtu minn hawn lejn l-Olanda biex jinbijaw fis-supermarkets hemmhekk, jintbagħtu kull sena qatt ta' poeżiji. Jidher li din hija t-tielet sena u jintbagħtu 8 poeżiji. Issa f'Marzu xahrejn ilu. U b'dan il-mod mal-ħlewwa tal-patata Maltija u Friżjana tingħaqad it-toma tal-kelma, it-toma tal-metafora li tiċċelebra din l-istoffa ħelwa beruq li jikbru fil-ħamrija taż-żewġ artijiet ħbieb. X'aktarx li l-qarrejja tal-letteratura jew tal-poeżija b'mod iktar speċifiku inkunu imdorrijin naqraw, nixorbu metafori dwar il-ħobs, l-għeneb, il-wardet ix-xemx, dawn huma simboli pjuttost tipiċi tal-poeżija ta' kull żmien. Iżda mhijiex stramberija li l-poeżija tiċċelebra wkoll is-sura, il-lewn u t-toma tal-patata, frotta umli tal-art, frotta mudlama, imħarbta u fl-istess ħin imdawla. Pablo Neruda, apparti l-epitetu stoffa ħelwa, kien isejjaħ l-patata wkoll bħala il-lewża tal-ħamrija. F'din is-serata ħanaqraw uħud mill-poeżiji li jinkitbu f'dawn l-aħħar 3 snin bħala parti minn dan il-proġett bil-Malti u xi ftit ukoll bl-Ingliż. Se naqraw ukoll poeżija ta' Seamus Heaney dwar il-patata. Qabel ma nibdew, nistieden lis-sindku tal-Rendi, David Schembri, li ilu impenjat f'dan il-proġett mill-bidu nett, biex jgħid kelmtejn u jtikom ukoll il-merħba. Ma tantx intajjeb biex ngħid il-poeżiji, ngħidilkom il-verità, għaż biex nikteb xi eloġju, ma kultant ikolli battuta umoristika u fil-fatt li qegħdin issemmu l-patata ta' Birkirkara magħrufin ħafna l-patata. U anke Rendin ukoll. Fil-fatt darba s-segretarju tiegħi kien mistieden fuq programm tar-radjo u saqsuh fejn l-isbaħ patata. Fil-fatt dan peress li ma tantx jifhem fl-agrikoltura baqa' bħal magħluq u l-announcer għallu mhux meta tkun fil-ġins. Mela, permettuli ħannitħadded daqsxejn bl-Ingliż issa. Froike, I have asked permission to speak in English, and what I'm doing is just a translation of what my dear friend and close colleague Antoine has said, but saying it in the English language. It was 4 years practically to the day that we received a telephone call
from the government farm in Amiri saying that there were 2 Dutch ladies who wanted to speak to us. My secretary said, "What is the connection?" I told him, "I think it is my aftershave." We are a local council of opportunities, so we accepted the invitation straight away. And this was our first introduction to Froike de Jong and Ruby Webster to actually come to our local council, and where we discussed our connections with the potato harvesting. In fact, at that day, we signed a memorandum of understanding saying that we would help each other. And we got to learn firsthand about the information about potato goes wild and about the potato poetry in potato sacks. After signing the memorandum of understanding, for about 3 months we did not hear anything until we got an invitation to go to Leeuwarden and actually help Leeuwarden to win the European Capital for Culture. We are happy we went, because this was the seeding that has turned out into a nice crop. We had met not only Froike, but her team, her family, and also the passion of their village, not village, city rather, mine is a village, to promote culture through the arts. I am extremely happy that they had won the title, and through that we have had the opportunities to spread out our boundaries. I am extremely happy as a mayor to have one of the best ambassadors you can have in Antoine Cassar, who is most passionate, him about the poetry and me about my locality. And I think we have the right combination to get things done. I am happy also because we have opened a Pandora box. I didn't know what I was going into, but I am extremely lucky to have met most of you on a personal basis, and thank you very much for your support. Rest assured that you will always have the support of our community and our local council. I am normally a mayor who goes on speaking and speaking and speaking, but today it is my day off, so I will try and be as short as possible. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much, Initiamed. Thank you very much, Valletta 2018, for these opportunities. Rest assured that whenever there are opportunities, Randy will be in the foremost upfront running. Thank you very much for accepting our invitation. Thank you. Thank you, David. Froike de Jong from Leeuwarden has visited Randy several times, and it's always a pleasure to see her here again. Froike would like to say a few words before we go on to the poetry. So, Froike, welcome. Well, thank you for the invitation. It's always good to be back here. Like David already said, we were visiting the first time, and Leeuwarden was in a tough competition with 5 cities. And it was really tough, and by the end, I think you made a difference when you came to Leeuwarden and the jury was there. They were surprised that there was a connection between Valletta and Leeuwarden that was there, that was not artificial. We had a bond already and started it out, and it's that potato that first people, when they hear about the project, they start laughing. You must have done the same thing. But then it proved that it is connecting us. For over 150 years, my husband is a farmer, and he says, okay, we send potatoes over here, small ones, seed potatoes, and the first fresh potatoes that we sell on our market are what we call the Maltese potatoes. And I found advertisements in the newspaper that it was usually on Good Friday when they started it. It was new, it was fresh, it was exciting, and people were ready for something new. And this was all new too. So we seeded it pretty much a poem. The idea was to make
it visible by literary poetry, but also through children's poetry. And like the intention, it worked out perfect. We're so happy that it's going on the way it is. Like you said, my Maltese is not good enough yet. I'm learning. But there were Frisian poets over here. There were Liane and Rita Saliba were over in Leeuwarden. And in the years to come, we will have more exchanges with more poets. So it will be by the poetry in a publication, but also physically, that we get to know each other and literally are eating at each other's tables. And I think that is the thought behind it. Learning about each other is always good. Thank you very much and enjoy the evening. Grazie, Frauke. I'm going to start with a Frisian poem, in fact, written by Hein Jaap Hilarides during and after his visit to Urendi in January of last year. So after the workshop in the Urendi primary school, we took a walk from Urendi down to Widisorriet, and then later on we were in Valletta. And a couple of months ago, out of the blue, Hein Jaap sent me this poem called The Copper Tones of Malta, and he asked me to make a Maltese version. So, have you heard this poem, Frauke? So I'll read it in English in that case, so that you can follow too. The Copper Tones of Malta by Hein Jaap Hilarides in his English version. The poet takes us for a stroll through his village. Oranges and mandarins are growing in a walled garden. He is plucking them from the tree, and we are eating them. We are walking over a rocky, white-yellow path. The poet is talking about the years he spent in Luxembourg and London. The blazing winter sun is shining on our burned faces. We are having squid and pasta at the spot where he used to swim as a boy. I am describing my landscape. Every week, I take a stroll on the dike. At one side, a land of sea. At the other, a sea of land. The clay rolls to the horizon. Seawater plows the mudflats. Sometimes I see the lights of 4 lighthouses. The poet is imagining this landscape. This is what we were taking into our heads during the stroll from his village to the Mediterranean. In the evening, we are standing on the stairs of a steep street in Valletta. Everybody has got a bottle of Tjisk in his hand. The poets, the Dutch ambassador, Maltese. After the reading, the talk is about beer, basketball, Hugo Claus, Caravaggio, and Europe. A purple cloud of fireworks of a party is hanging over Fort St. Elmo. The brass band is storing the wind instruments behind the green door. We are walking toward a pub in Straight Street. The words of the evening echo against the limestone of the houses, dying out like copper tones in the horn of our mythological lives. This poem and the Maltese version and the Frisian original are due to appear on an online magazine based in Frisia called Ensaf. Let's move on to the poetry. So, sissa għandi mnizzel 11 il-qarrija li ħajqraw poeziji minn tagħhom stess jew ta' ħaddieħor. Lejn l-aħħar ħajkun hemm naqra iktar ħin, jekk hawn xi ħadd li mhuwiex imniżel fil-lista u jixtieq jaqra poeżija jew novella jew idoq biċċa mużika ikun x'ikun, marbut mhux bil-fors mal-patata, iżda anki mal-ħamrija, mal-art, mal-bidja in ġenerali, ejjew fejni ħankun hawnhekk u nniżel ismek. Mela ħanibdew bi poeta li kiteb
għal edizzjoni ta' dan il-proġett tal-2015 u ħajaqra bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż Emanuel Attard Kassar. Il-verżjoni bil-Malti l-ewwel. Il-patata qiegħda f'ħajjithom. Il-patata qiegħda f'ħajjithom. Joħlom biha t-tifel il-kbir, biha u bit-takkuna. L-żgħir tgħidx kemm toġbu kif issajjar ommu. Jaħdem għall-missier bidwi part-time. Falqa bil-girna. Fuq il-mejda l-om taqleb fil-platti. Il-missier jiservi u jirrakkonta. Il-kbir siket. Iż-żgħir irid aktar patata. In-nanna tgħidlu biex jieħu ftit għax ġajbati bid-diabete. Il-patata taġevolhom xi ftit. L-om tbiħħa lil wieħed tal-ħaxix. Il-kbir ġiljajn lill-missieru. Kien ra takkuna fil-girna u baqa' jewden fuqha. Tagħmel parti minn ħajjithom il-patata. Minna jieħdu il-benefiċċji biha jidimbu. Now, this is an English translation of the poem. Potatoes are part of their lives. Potatoes are part of their lives. The eldest son dreams of it, and of that hill. The youngest loves it, the way the mother cooks it. The father, a part-time farmer, grows it in a field with a rubble hut. Around the dinner table, the mother fills their plates. The father serves them, and with them stories. The eldest son is silent. The youngest clamors for more potatoes. The grandmother tells him more is bad, as he already suffers from diabetes. The potatoes provide for the family. The mother sells it to a greengrocer. The eldest son often helps out his father. The sight of the heel in the rubber hut has left him pondering. It is an intrinsic part of their life, this pad. Through it, they benefit. Through it, they sin. Thank you. Grazie, Emanuel. Issa jemiss lil xi ħadd li ilu impenjat fil-proġett mill-bidunet u anki minn qabel, diġà smajna żewġ versi tiegħu u issa ħan nisimgħu ħafna iktar. Adrian Grima. Rose Marimbled, li għal-kelma bil-Friżjan li tfisser clean. Alla l-clean kollox, Rose Marimbled, waraq tal-clean. Ferxu fil-wiċċ u ħallih jiżżabel hemm ġo l-infern. Għax mhux bħal żejt ta' żebbuġa l-clean, mhux bħal melħ loħxon, mhux bħal ħin maqbud f'200 grad wara ħġieġa apposta biex baska dawn l-affarijiet. Mhux bħal basla mqatta l-klin, jekk ittija l-għala tibqa' tqarmeċ, jekk tbaska ta' tintelaqlek żaqqa l fuq. Jiflaħ għalih l-infern, joħroġ sħiħ moħħok mistrieħ. Patata mingħajr klin isa ħin mingħajr bnedmin, hekk Alla, ħin mingħajr bnedmin. Bla ma taf kif, tela fawra, ridet baskat il-ħin.
taħt armċu, jew tqedu fuq narbati, tqallih. Għax fis-sawna di l-patata dara motti zaqqa barra, għandha l-qoxra qed tinxtewa, qed titqarqaġ, qed tintefaħ. Imma tibqa' żomma l-qalba ħoxna u radba. Tfuħ bil-klin u bl-imbarazz li jitfala. Ma jkunx irid jitfa' bla d-doċċ imma ma jtieħx. Issa mhux hawn qegħdi? Alla tħallix fil-forn meta titfieħ għax tinħataf. U bla ma tħares lejn il-ħin jew tittawwal minn wara il-ħġieġa għadha mdensa b'dak il-fwar qalil ta' żejt imqabbad magħha. Id-dawwara m'għaddix. Taqbad li tikkuttunata u toħroġ il-ġojja minn ġo l-infern. Ħadduq il-ġenna. Din dwar ikel ieħor. Nofsinhar immarinat. Tisfigurah ix-xemx tan-nofsinhar. Tqarqaċlu ħaddejh. Tostorlu xufteħ imqadda. Imbagħad wara illa ta' ġimgħa u jistenna ruħu ħirġa isa sawma. It-tadam isib ruħu ixappab il-ġrieħi fiż-żejt ta' żabbuġa. Jom fuq daru fix-xorti li daħqitlu. Sakemm darba jibda jitbanda l-fdaqqa. Imbagħad jaħżdu latu tal-vażetti faqqa u f'nofs mument twil daqs illużjoni s-sikkata tinżel dexa il-ponta tas-sikkina u taqbdu sikta ġo nofs sidru. Għadu minn għalih immarinat, donnu ġej minn ġimgħa xemx u l-jieli ġewwa. Imma ġatiela minn ġo l-weraq tar-rant u daqt isib ruħu fil-ftira. Issa kemm nismot it-tebil misħun u sa kemm jibda jibret naqra nattakka. Grazie. Kittieba oħra li ħadet sem fl-ewwel sena tal-proġett, ġifieri fl-2015, hija Simon Ingwanes li qiegħda illum ukoll biex taqra il-poeżija tagħha. Simon. Intant, jien għandi l-lista jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jistied mal-lista tal-qarrejja għadkom fiċ-ċans jgħid hawnhekk. Alfa. Riħa ta' patata umda, idejk maqsuma, stirati, somor, flil, mapep, arbli tar-razza mħawla tal-erwieħ fix-xifer, qabar ma jiswix, bħallaħam, frandan twil, twil, eterna xekku, la tanna, la titbewwes, ħlif mat-trab li kont, l-irmiet. Milli tnej il-wiet, l-il u s-sriċ, pal-meta qalbek, u d-dawaqfet, bħal-meta min jafxiex u ħadd ma semak. Ħadd ma lemħek tigdem mingbek ġandra u titkaweċ patata susa, patata ġlata, xtiwi infern, idejk imekku fil-ħamrija, idejk jarblu, idejk jarxu, idejk jiċirfu, farret ċiref, xafra, sama anki wardi twiċċek, għandhom bixra zengulija. Daw il-ħsejjes kollha qed iqabduni l-ġuħ. Ma naħseb mhux li biss, hemm l-ikel wara fil-forn.
qed jinħema. Issa ħanisimgħu wara xulxin 6 poeti li ħadu sem fl-edizzjoni ta' din is-sena. Okay? Ġifieri li l-poeżiji tagħhom intbagħtu lejn il-Friżja xahrejn ilu flimkien ma' l-ixkejjer tal-patata maħsuda. U nibdew poeżija ta' Dorian Bonello li se taqra Lian. Dorian inqabdet fi traffic, importanti li nikxifa. Mela, il-poezija ta' Dorian jisimha Tapit patata u ħamrija ħamra. U s-santa, inqasam differnejjiki bil-fjuri mpitra fuqu għal patata u gramma fertilizzant maqbuda. Desiret armat kanta, volare, kantare, U lajta tuġieħ tissajjar f'sema ta' qata bajda miksija zerrija. Tonfoħ, ix-xitt mutur u pardirajn. Tajna ħamra toqmos fil-wiċċ tieħu nifs arja tilmaħ lill-Aladin jitlieb fuq tapit ħamrija ħamra u taħseb fid-destin li sejtiha l-ġinni. Tixxampla kemm xejn, tixxaħxaħ, sakemm id-disa tidwiefer iduru magħha jorkuha u jsibula posta f'kaxxa djamantata. Il-bqija ta' żeba tinħal f'ħamrija tali, daqshekk kuluri u fjuri fuq in-nitfa żerrija li besqet, staħbiet u ħolmod beruq taħt wiċċ difer. Se taqa' u ma taqax. Għadha tassumi, qed tinxef, toħlom li ttir, taqa', tistrumbla fuq tarmak jikwi. It-tapit ħamrija ħamra u l-patata tixxengel fuq u se taqa' u ma taqax, tħares l-isfel, tali għal ġbinta l-inkwiet għad-difer li kisret u tħammar għajnejha għat-titjira li bdiet. Dorian. Se naqra poeżija ta' John Aquilina, awtur tal-ġabra Leħnek il-libsa tiegħi, li ħarġet ftit snin ilu u rebħed il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. John Aquilina se jkun qed jieħu sem huwa wieħed mill-awturi Maltin mistednin fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' dan is-sajf li ġej. Il-poeżija jisimha L-aħħar li rajtek. L-aħħar li rajtek kien meta sajjarna fi kċina kollha fwar il-patata. Bħal ġugarell bejnietna, waħda minnhom żelqet fuq il-madum u samtet l-art. Min flok nibted u irmiet, dil-patata intremiet u qat il-fwar bħal amad fuq għajnejna. Issa nistieden lil Kit Azzopardi. Il-poezija tiegħi jisimha Tafal. Il-mulej mhux il-bniedem biss sawwar mit-trab tal-art u ta' il-ħajja. Mit-tajn li tella l-fuħħari għata daqs ta' bniedem skolpa t-torso u r-ras, l-idejn u s-saqajn, naqqax b'formatur il-wiċċ, il-fattizzi, sal-iżar dettal. U għal kull xiber, sura, daqqa bajda u daqqa ħamra u daqqa sewda. Mit-tafal s-sili ċiku, xi minn daqqiet kalkarju jew ferruġinu bossidu tal-ħadid, sawwar il-mulejalla l-bniedem fuq it-torn tal-palatidu. Imbagħad, mill-lodda tiegħu naqqal bċejjeġ żejda tat-tafal u remihom mal-art. Xi nefaħ f'imnifseħ fix-xogħol ta' jdejh u ta' il-ħajja, mhux il-bnedmin biss fetħu għajnejhom, iżda wkoll kull biċċa ta' fl-oħra, kull biċċa tkanġi skont li radi, ġildita bin-nemex, bajda jew sewda jew ħamra. Kull biċċa tafal laħħam ieħor minn tagħna saret patata. Grazzi. Grazzi Kid. Poezija li torbot ħafna ma l-istoffa ħelwa fil-poezija tan-Neruda.
Il-lejla jidirli għall-ewwel darba il-tqajd mal-poeta Therese Patch li ħadet sehem ukoll fl-edizzjoni ta' din is-sena. Therese. Il-poezija jisimha Għax kważi utopija jien. Għax kważi utopija jien. Prim ingredient, prim kondiment li jolqot lajn u jwieti. Għalik indispensabbli bħaddem jorbita l-vini. Għalija inkramt, tipproduċini biex tallini jew tixwini u jien nedi servawhom li tal-umanità wikkiela ma niddizappuntakx. Bil-qoxra jew minajra xorta nissodisfak. Il-laqat tagħna nżommu ta' spiss madwar l-imwejjed. Bħalli rjuż kbar mitlufa f'diskussjoni jiranu lil pajjiżhom għal loqma u pom prestiġju. U bħalhom nitlaħalħu bin-nora tal-imbejjed. U għax kważi utopija jien daqshom infittxija. Grazzi Therese ta' dik il-melodija. Issa nistieden lil-ħabib antik tiegħi li kien kollega tiegħi fil-Lussemburgu bħala traduttur mal-Kummissjoni Ewropea u darba fil-ġimgħa wara x-xogħol konna niltaqgħu biex nirrivedu x-xogħol ta' xulxin u jiena tħallimt ħafna minn sieħbi Clifton u issa ħan nisimgħu poeżija ta' Clifton Azzopardi. Il-poeżija jisimha X-xitwa u l-patata. Hekk kif taħna l-portieri ta' dwieli u s-separi tas-sekli sibna piramida. U fil-piramida sibna storja mnaqxa f'sekwenza kwadri, tisfida s-sanguisugi ta' snin u l-gravità fil-bir tal-memorja. Rakkonta kif kull sena fil-lejl ta' Tukan ikħal, il-kap ta' raħal kien jitla l-muntanja isalva l-niesu. Hemm fuq fit-tempju joqtol l-lama markata u jerħila tinħal f'banju mimli depp imdewweb. Kien imbagħad jaħraq pon weraq tal-koka u jħalli d-duħħan iferraħ, jitla l-ħanan paċa. Il-foga kienet toħlom qapu par dirajn palun li żelaqlu żerrija l-ewwel xewqa għall-għajxien. Ma tmiem il-missjoni kien ħawwilha ħerqan mar-raħħala, jittamaw li l-pjanta tixpakka l-qoxra. U f'xitwa li tinsa l-istonku biex tinnamra mal-mewt, il-pjanta kienet tagħtihom it-tama pakkjata f'patata. Patata li fuq il-pedestal ġgant ta' Viracocha daqqiet tisfar ambra daqqiet teħmar vulkan. Iż-żoq bisħana li raħħala imħaxkna fliles madwara jannu l-grazzi u l-let titlaqni lill-allat u li x-xorti tibdel il-kuluri. Dan sakemm għal sena oħra x-xitwa tħalli l-mewt waħedha, ħatmur taħdem ir-raba taħuta u tiftaħ is-separju għall-istaġun li jmiss. Grazzi. We're going to switch languages. Frauke has a couple of poems that she would like to recite, but we remain in the language of poetry and of hunger, which is slowly growing. Frauke. Well, like Maltese, Frisian has different dialects, and I will first read a poem of Albertine Soboer, who participated, and it's in the Frisian language. And then I'll read from a man called Albert Tilma in my own dialect, my home dialect, and hopefully you will understand the difference between it. We can understand each other, but it's still quite different. De wooi naar de Westhoeketa. Het lucht tikken wordt het oer de langste dagen.
Een vrouw rent de dikdel, maar haar boodschap tas. Een kikkert in de sleet, hierappels op het loon. Lange stappen de delte in en al die leegte. Liet me het onderskierde, mijn eigen knipperje simmer. Heeg, ik neem een kleed mee. Ik vind het touter en in de neerwenk is eerst me zwaai. En ik twijfel je net dat het paard iepen het ta. De rook van sop maar wat prei in je rappel. En wat dit libben san net daaien kin, die mij best genoeg onzitten met een leppel. Maar ze is net dat die te jocht is en dat die te krap zit. Want on ien triet waai draaft het op mij ta. De slagskaden op het Wiedeloon, Longerend, de zinnen op het Westenoon. Een reet van het wezen. De zieken van de mensen is op komende waai. And then the other one, this was about potato soup. Jerappel is in Frisian what you call patata. And this is on a Sunday morning close to where I grew up, where Hein Jaap is also mentioning the dike that he was talking about. Lots of poets write about the sea dike, living below sea level. It's always important to us. Zonnegoffen. Ik zit op het hek bij Zwarte Haan. Recht voor de dik. Die ligt nou overbodig. Maar dat is klare skien. Zijn werk hier is nooit daan. Als de Noordwester opsteekt, is die weer brood nodig. Links luidt het land. Leeg, kil en kaal. De lucht is skier. De griezen kluten glimmen. Een grauwe zeeveugel zit krietend op het gemaal. Het is het enige geluid dat je rondom vernemen. Rechts sluit het wat, wiet, groots en grauw, helemaal droog, geen millimeter water. Tot in de eerste veerte, drabbig slik, griesblauw. Zou ze hier ooit nog eerappels rooien later? Thank you. Thank you, Frokje. I can feel Hein Jaap's presence with us as well. Please give him our regards from Rendi and from Malta and from Valletta 2018. Issa jmiss lil kittieba li ħerqan li nerġa' nisma' għax naħseb l-unika darba li rajt xogħlijiet tagħha kien xi 10 snin ilu online f'rivista li jisimha The Drunken Boat. Kien speċi ta' feature ta' poezija Maltija u minn dak il-arnaw ma nafx għax rajt jew smajt poezija minn tagħha. Priscilla Kassar. Il-poezija tiegħi titratta dwar stiju tal-patata Sirjana. U ħankun qed nagħmel referenza wkoll għal bħarat li huwa taħlita Sirjana ta' ħwawar. Jakanit batata, stiju tal-patata. Kilo patata. Jarti, flima ħamrija nażaq biex insib patata waħda mhux imdemmija. Ara, qed jitimawa lis-soldati armati fil-waqt li wliedna iteftfu sider ommhom niexef. Joħolmu li jaraw sħaba forma ta' patata. 9 kilo xikel tal-ħaruf dissussat. Ħaduna bħal ħrief għal-qatla, ħadd ma jgħod kemm il-għadma xxaqqet u kemm il-karba mietet ħesrem bħal ommhom. Ftit tursin imqatta. Madnix inxom iż-żatar, nanieħ u tursin ifewwaħ. Minflok inxom biss it-telfa trewwaħ. Sinna tewm imqatta. Ġisem u liedna mqatta issa. Widna, seba, għadma. Basla mqatta, għajnejja deżert, ma baqalix nibki. Bżar iswed, iroxxu fuqna l-bombi u l-balal
Bħal bżar jikwiku brid. Paprika. Ħwawar ma dekx issib. Lanqas bibek, wisq inqas is-serratura, la sottok, li żarek, la ħwejġek, saħansitra lanqas ulidek. Klin. Il-frak tat-terapin taħt saqajk sar il-klin ġdid tiegħek. Tawwar kuljum bih, ma' kull pass li tmitt tul beltek. Parat. Forsi fadal ħwawar ġilt l-innoċenti li jitwildu, li mat-tinijum diġà jarfu x'issarra fartom. Melħ. Mnejn ħanitfa' ftit melħ f'palati, flok fuq il-feriti miftuħa. Żejt. Tgħid iż-żejt għad ifexfex fil-wiċċ dil-verità waħdanija mingħajr ma jkun hemm emigrazzjoni perpetwa. Grazzi. Grazzi, Priscilla. Mela, baqa 6 poeti oħra, jew iktar jekk hawn xi ħadd li jrid inniżel ismu. U it-tnejn li jmiss kitbu poeżija għal edizzjoni tas-sena l-oħra, jiġifieri il-poeżiji tagħhom intbagħtu mal-ixkejjer f'Marzu tas-sena l-oħra. U l-ewwel nistieden lil Jasmine Sharples. Jien użajt il-patata bħala metafora għal ħsibijiet tiegħi ħanejtek. Ħsibijieti. Lil-patata max u lil minnu. Ħsibijieti mezza patata. Ħsibijieti tifkirieti jitgħawdu, jitfelsu, jittrawmu. Ħsibijieti il-patatiet mirduma mitfuna fl-art. Ħsibijieti il-patatiet jitqalbu fir-radda bil-moħrid tal-ħajja. Ħsibijieti il-patatiet kbar ċkejknin, sfigurati, romblin, jintażlu biex jitawmu, jitazzu, jitawbu, jitavġu, jitwaħdu, jitħawdu, jitazdu, jitfizdu. Ħsibijieti il-patatiet fl-inħasa jintaħnu mal-ħsus, mal-ħalib dmuħ ir-ruħ, kien għal-krib f'nasa muġuħ. Ħsibijieti. Grazzi, Jesmond. Niftakar mis-sena l-oħra iż-żifna tal-poeżija fuq il-paġna u ħadd gost issa nisma' iż-żifna akustika ta' Sejjes. U issa nistieden lil Joseph Borch. Poezija jisimha Il-ħajja f'patata. Aħjar, x'mhux Jesmond. Miġbura minn trap il-ħamrija, samnatfa mill-art li sawrita, tonda, imramla, zengulija, ċkejkuna mibruma bisnajja, tinkaram massata li ġorra, bħaċriki msaħra tal-ħajja. U l-ħajja patata tas-saqwi, bl-indewwa tal-ħniena tal-lej, tinxef maż-żirġa ħawtiela u trab terġa' tisfa fix-xejn. Grazzi, Joseph. Issa nistieden lil kittieba li għada ġejja jidirli, jew ftit ilu mill-Biennale tal-Artisti Żgħażagħ f'Tirana, l-Albanija. Ħanisimgħu lil Rachel De Guara. Ix-xemx tiżreġ,
itarraq. U l-ħamrija li tidħol bejdu frejk, id-darsek. U z-żerrija fina li jekk ma ddaħħalix il-ġewwa biżżejjed ġol-ħamrija, ittirlek mar-riħ. Hekk kif jisponta l-eruq u wara l-weraq ħadran, u bekk l-eruq manqa maħdan il-ħamrija. U malli tlewwen bl-ewwel fjur, toddos idejk ġo baħar l-art kannella li jġib miegħu riħa, ix-xemx tqarmeġ b'naqa' umdu u fwar. Il-ħajta s-sejjieħ ikennes mit-tiżriġ tax-xemx lill-bidwi li b'qudiemu ġenerazzjonijiet ta' sodisfazzjon u filġa. Grazzi. Grazzi, Rachel. Issa nistieden lil kittieba attiva ħafna, kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, Miriam Kalleja. Fil-ġnien ta' missieri kont nintilef. Timmaġinawx li kien xi ġnien kbir. Imma jiena kont żgħira. Niskopri kuljum xi parti ġdida, xi rokna għall-ken fejn ma jarani ħadd. U lejn April u Mejju li sbaħ żmien, għax kien jikber il-ful twil itwal minni. U dik il-pjanta l-oħra s-sabiħa tikber miegħu biex teqirdu, hekk qaluli insomma, għax jiena dik il-pjanta b'zokkoħxon kienet toġobni. L-isbaħ imma, meta konna naqtaw il-ful frisk. Il-papa kien joqgħod jara t-television u jqaxxar. Il-mama fil-kċina tisma' r-radju tqaxxar il-patata. Imbagħad kienu jżidu t-tewm għal-ġottaġen u dejjem l-istess kienu jgħidu. Dini, ir-riħa tal-ġenna. U jiena nitla fuq is-siġġu biex narhom. Dini, l-istampa tal-imħabba. Grazzi. Grazzi Mirjam. F'daw is-serati dejjem nieħu gost niskopri uċuħ u ilħna u kittieba ġodda. U issa imiss lil Niki. Il-qaħbeġ kemm xrobt, fis-sakra ma tarax art, mhux biżżejjed għax l-art dabet u l-art qebet, u s-sema nħallet bir-raġġ tax-xemx u l-art u s-sema ġew ħaġa waħda. Bħal dawk isħab fis-sema l-bot li bifdit ziffa infiħa ħelwa jingħaqdu tnejn jew kienu aktar. U dak li qed jiġri mhux frott l-ispirtu għax din is-sakra ma tarax art. Mhux f'nofs xi lejla ġo Paċeville, iżda ġo għalqa fejn il-ħamrija. Sal-aktar żgħar fost iż-żerrija, bil-ħmura tagħha qiegħed il-ħajja, forsi xi basla jew it-tursin li dik il-mara titfa' fit-taġen biex tgħix kemm hi u dawk li tħobb. Il-qatra żejda minn dil-ħamrija li tagħti il-ħajja tagħtilek għajnejk u d-dawl tatik, lewn il-ħamrija aħmar li jagħmex li jistordik, u l-art tingħaqad ma' sħab fil-għoli li issa sar lewn dak in-nar bħal meta tixrob xi spirtu żejjed waqt xi festin fl-għajjat ta' tfal. Għax dik is-sakra ma tarax art, aw min fissira kif sirt patata. Resqin li jittmiem, ħanaqra silta qasira minn poezija li kont ktibt lil Nanti
fl-2010 wara li telqed ma titkellimx fuq il-patata iżda fuq il-ful u l-basal imma tlieta. Ġolalqa ta' wara l-ġibjun niżiraw il-basal jew il-ful in-nanna tqalla l-ħamrija bl-masqa. Jiena miexi warajja nitfa' żerrija u nagħlaq b'saqajja. Inlestu bla għaġla qabel nitilqu naqtaw l-għeneb u t-tut ħaneħduh magħna u mal-aħħar daqqatajn kif niġbdu lura x-xatba il-ħiel ta' ħajjiet ġodda tant u tant possibiltajiet ta' bla tarf ġewwa ċkejkna. Tant u tant tamiet mitmuwa mit-tira it-tella bla sforz in-nebbieta. That's it. U issa ħanisimgħu lill-Aziza ħabiba u kollega tiegħi u tagħna Lian Ellul. Ħer ma ngħidux tagħna l-kolu. Sejja ħaniċċitja sewwa għax inxtaqt nikteb poeżija fuq il-patata. Ħabba dal-proġett, ma stajtx dejjem jiġrili. Tokkort nikteb fuq xi ħaġa ma niktibx. U kull ma ktibt vers, intħum il-verb nibet, naqqi, nibet. Li b'xi mod sappostu hawnhekk imma. Ħafna drabi jekk jiġrili minn eleġija tispiċċa poeżija ta' mħabba pereżempju. Traċedja. L-ewwel ħaġa li għedlek bil-baħar ifannat fik. Li l-baħar ma jinkitibx. Li int mhux il-baħar u l-baħar stramp. Daqs int stramp il-baħar u d-daqsijiet tiegħu, daqs issa u mbagħad, daqs dawk u dawn, daqs hemm u hawn, daqs hawn u hemm, l-ordni mhux l-istess. L-ordni qatt mi l-istess. L-ordni qatt mi. Il-baħar multiplikazzjonijiet mewwieġa. Stramp il-mewġ u stramp is-somom li rridu nsolvu, int komplikazzjoni, daqs il-mewġ, eqdes mill-mewt. Bejn mewġ u mewt hemm ittra tkompli tilab komplikata. Fewwa il-jum mill-lejl u ejja hawn serraħ ġembek fuqi. Tini ġembek, tini ħaġa, tini int, tini l-baħar u l-mewġ u kull ma fih. U ħalli l-lejl jaħdem il-multiplikazzjonijiet mundana. Mudlama l-ispazji sejjieħa li jammarna fihom. Il-mewt kultant sabiħa. It-tieni. Il-kelma bajda mpronta, bajda bħax-xemx. Tiġi timtet fik il-fik imħedla mill-abjad ġej il-juma jien u int abjad bħal-lejl, abjad int u int kif int, abjad iskied bajda l-istorja tiegħek. Dirriħa bajda stramba, impotenti, tqila 5 sillabat 2, b'nazzi dal-abjad irejjaħ riħ mit-tramuntana, tana dal-abjad mifxul. Jifforma xemx u qamar mikul, jikol diffrejna u l-abjad tajnejna spars, imdardar, ara naqra. Jikxef kostellazzjonijiet jiffurmaw ġismek kometa. Nifs wieħed abjad u jisbaħ, insibek terda l-lejl lejba. Soff il-lejl, l-aħħar sigħat granfat magħhom nofs, l-imħadda u l-lożor lewnek u l-abjad medda bajda u abjad issir. Ħatkun dal-abjad jiffurmak skalpell il-lejl lubin, ikejjel distanzjati. Distanza blu qatt m'għamlet jum, u llum is-sema iċċassat lejk, qed tisma'? Ngħidlek, sema maskil ħanini, anke s-sema jridu jagħmlu tagħhom. Ma sbieħ wisq, u sabiħ il-kelma favorita tagħna. Kontetlek ukoll jekk tiftakar li ma nafx nikteb fuq ir-rieħ u l-fjuri, lanqas kieku rrid ma nista' naqbad ir-rieħ, irrejjaħ rieħa ta' fjuri jimbtu minn bejnek, rieħa ta' ċarqan. Fuq l-irwejjaħ kontetlek, inħobbhom l-irwejjaħ strambi, u qed li nikteb fuq l-irwejjaħ. Trid tikteb dwar l-insetti u l-fjuri u l-weraq u tpespis. Ma tridx tikteb dwar l-insetti, il-fjuri, il-weraq u tpespis. Tikteb dwar mhux fuq il-ħamrija, l-aħdar distillat, tikteb l-aħdar tal-fjuri bix-xewqa li tikteb fuq il-baħar. Iqum il-lejl qama, iqum fik. U nikteb fuq l-insetti u l-fjuri u l-weraq u tpespis patetiku. U r-rieħ u l-fjuri u l-baħar u int. Il-baħar dejjem iwassal l-int, inti bħal baħar.
kataklazmiku, katastrofiku, kaxkartni mal-baħar u stembaħt fik. Fittex spazju wieħed biss, u nintreħa fik il-fik. Intħum il-verb nibet, naqqi n-b-t, erġa ħares, erġa, u wejb, għajjeb il-verb. L-ispazju sulluzzjat bejn ittra u ittra, it-terter dil-kelma trid tinbeżaq mill-art, ġlata u blata qatt ma fissru l-istess, lanqas jinstemaw l-istess, lanqas jekk tibda tħabbat rasek iktar minn iktar. Ix-xitwa qisha bħal qisha ġejja, u meta tasal inkunu għadna nissajjaw das-sajf sparpaljat, xi ftit jew wisq bħalna. Grazzi. Rrit nibqa l-axħar ħana melli ringrazzjamenti l-avvizi tal-parroċċa. Mela, I would like to thank the Valletta 2018 Foundation, especially this gorgeous lady, Juliana Barbara Sant. We coordinate the project together. Thank you, Jo. That was the intention. I made it. I would like to thank Inizjamed, of course, and especially Adrian Grima, who has started this project with Frauke, right? Thank you. I would like to thank Giulino for the gorgeous poster. Everybody's been speaking about it. I would like to thank Tal Kultura, the volunteers within the Valletta 2018 Foundation, Rendi Local Council, thank you. This place that is holding us here, that is holding this event here, Best Print in Rendi as well. Tania Belfiore, who has also helped. She is the regional coordinator for the South area. Three very special people, Rafael Grima, who has helped me with this event as well. Dorian Bonello, who couldn't be here, but you'll be eating her pie tonight. So let's hope. It is very good. Well, it is very good. And Teresa Abdillah, thank you. All the authors, I think this night is very, very special because we have most of the authors together. I don't think they have ever met before, like in such an event, so thank you for being here with us tonight. All of you who have been part of this project, thank you, and Frauke, thank you. It is because of you that this project is happening. Thank you. Let's go and eat. Skużaw li ġiġkelmi ġżar. Nirringrazzjakom illi ġejtu ġewwa Rendi, speċjalment ġewwa dan il-lokal. Dan il-lokal huwa ċentru parrokjali u hawnhekk għall-informazzjoni tagħkom forsi xi ħadd jitħajjar quddiem jorganizza xi seminar affarijiet bħal dawn konna affarijiet minnhom daw qegħdin equipped bl-affarijiet kollha li jirrikjedu seminars, workshops, etc. U għandhom ta' kappillan u l-komunità narġa' nirringrazzjakom tal-attendenza tagħkom. Però permetti xi ħaġa personali. Meta bdew jaqraw il-poeżiji fakkartuni b'ħabib intimu tiegħi. Tafuh kollha kemm intom Mario Azzoppardi, il-Mulej. Min huwa tal-jaf il-poeżiji tafu x'bidemu. U bil-permess tagħkom ħanselli għali ħaġa nafu personali għax jibqa' żgur juhu pjaċir fejn qiegħed illum rikoverat ġo Kasarkati. Mario huwa bniedem poetja jafu ħafna, għaddew ħafna studenti minn taħt idejh u inwassal il-serata lilu u żgur li jieħu pjaċir. Grazzi ħafna u nirringrazzakom mill-ġdid. Grazzi.